Bismillahirrahmanirrahim. Dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malo prije sam sa studentima govorio o jednoj zaista interesantnoj temi koju evo želim da i s vama podijelim. Naime, o jednoj situaciji gdje često puta ulema raspravlja o totalno nebitnim stvarima i često se o nebitnim stvarima svađa, raspravlja, gubi energija i tako dalje i tako dalje. Pa smo samo uzgred spomenuli način podizanja prsta na tešehudu. Dakle, da li se podigne jedan put ili se podigne dva puta ili se udara više puta ili se udara brzo ili sporo, da li se okreće ovako ili onako i tako dalje i tako dalje. Imate cijele rasprave među ulemom koja u stvari raspravlja oko tog pitanja. Pa imate rasprave uleme koja raspravlja o džinima nadugo i naširoko, kakvi su muški, kakvi su ženski i tako dalje i tako dalje. I često puta se odlazi u krajnost po tom pitanju. Imali smo situaciju da kada se muslimanska populacija ubijala u Španiji, muslimanska ulema se raspravljala oko toga da li se smije mest činiti po staklenim mestvama, iako su staklene mestve totalno nenormalne, nemoguće i tako dalje. I imate zaista brojne te teme koje su prisutne u našem društvenom prostoru, pogotovo na društvenim mrežama, dakle koje jednostavno ne odgovaraju stvarnosti i koje nam u stvari govore da često puta ljudi koji su ulema dakle prave ogromne greške u pristupu i dakle da jednostavno ili ne razumiju ljude, ili ne razumiju propise, ili ne razumiju vrijeme u kojem živimo ili nešto slično. S tim u vezi, dakle, želio sam s vama da podijelim nekoliko stvari, dakle, ovih grešaka u pristupu koje možemo naći na društvenim mrežama, a tiču se islama i muslimana. Dakle, gdje to muslimanska ulema griješi, na koji način se dakle postavljaju spram vladara, spram nepravdi i tako dalje, i dakle koliko u stvari jednostavno ispunjavamo našu ulogu, emanet, dužnost, kako hoćete, spram ovog društva ili bilo kojeg društva. Naravno, ovome bi mogao se napraviti cijeli jedan serijal, ali sada želim samo da ukažem na 7 u stvari velikih propusta ili problema u percepciji islama i njegovom prezentovanju u savremenom dobu. Jedna od je prva stvar. Dakle, prva stvar koja je ključna jeste fiqhul aulawiyat, razumijevanje prioriteta među današnjim muslimanima. Jedna fantastična knjiga koju je napisao dr. Jusuf al-Qaradawi, rahmetullahi alejh, dakle, nosi upravo taj naslov razumijevanje prioriteta. Dakle, na koji način razumjeti prioritete danas u ovo doba, pogotovo danas među muslimanima. Dakle, jednostavno ovo traži od nas da pravimo razliku između osnovnih postulata, dakle temeljnih postulata islama i sporednih propisa islama. Dakle, ono što sam spomenuo jeste podizanje prsta na tešehudu. Mjesto gdje držimo ruke, koliko je centimetara ili koliko prstiju su nam noge rastavljene u namazu i tako dalje i tako dalje. Dakle, gdje se daje u stvari akcenat, a ne vodi se računa o prisutnosti srca u tom namazu i tako dalje. Ne pravi se razlika između obaveznog djela i pohvalnog djela. Dakle, nešto što je preporučeno, nešto što je lijepo, ali dakle nije farz. I onda imate situaciju da ljudi o sporednim stvarima koje su samo pohvaljene pričaju kao da su to krucijalna pitanja u islamu i među muslimanima. Dakle, između velikih i malih problema. Dakle, imamo situaciju da se energija među ulemom, pa ako hoćete i običnim svijetom, troši na stvari koje nisu toliko važne, nisu na ljestvici prioriteta koji im se svakako daju, a zapostavljaju se krucijalni problemi, kao što su korupcija koju mi grcamo u problemima korupcije, kao što je nepotizam. Kada ste zadnji put čuli hudbu o nepotizmu? Kada ste zadnji put čuli predavanje o nepotizmu? Kada ste zadnji put slušali predavanje o mitu i korupciji? Kada ste zadnji put čuli osudu, dakle, nekih negativnosti koje su među nama prisutne i to, nažalost, često puta čak i među ulemom, među političarima, ovim i onim. Dakle, to je jedna vrlo važna stvar. Kada ste zadnji put čuli, dakle, da govorimo o aktuelnim, dakle, pitanjima koje nam u stvari govore o tom moralnom sunovratu našeg društva? Kada ste zadnji put čuli situaciju da ostajemo sve više bez djece, da postajemo ljudi koji izumiru, dakle, bijela, pogotovo rasa izumiri?
Dakle, međutim, o tome se ne govori. Evo, mi u Bosni i Hercegovini imamo jednu strašnu depopulaciju. Dakle, izumiranje i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Dakle, o tome se uopće ne govori. Kada imate moralni sunovrat, kada imate ogroman procenat razvoda braka i tako dalje, ali o tome se također ne govori. Kada imate konzumaciju narkotika koja je, dakle, 1000 puta veća nego prije 10 godina. Pazite, ne 10 puta, nego, dakle, ne 10%, nego 1000% se u stvari povećala konzumacija i posjedovanje narkotika i tako dalje. Dakle, to su vrlo važne stvari na koje, nažalost, čini mi se mi nedovoljno kao oni koji bi trebali da govorimo. Da govorimo o nepravdama u društvu, da govorimo, dakle, protiv segregacije bilo koga, nepravdi s kojim se suočavaju ljudi, starci, penzioneri, neima, oni koji nemaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo su svakako neke od stvari, dakle, kojim bi svakako trebali posvetiti veću pažnju, jer je poslanik alejhi selatu vesselam prvo u stvari izgrađivao te principe, te osnove, a tek nakon toga se bavio nekim sporednim stvarima, dakle stvarima koje nisu toliko bitne. U Kur'anu Kerimu imate, na primjer, 14 pitanja jeseluneke. Pitaju te Božji poslaniče, pitaju te o tome, pitaju te o tome. I vi kada čitate ta pitanja, u čemu su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nisu ga pitali ni jedno od ovih stvari o kojim se mi danas raspravljamo. Ni o jednoj. Dakle, mi danas raspravljamo o bradi, dužini brade, kravati, ne kravati, odijelu, ne odijelu, dakle, vrstama hlača i tako dalje, boji odjeće koju oblačimo. Nekim, dakle, stvarima, nema spomena u Kur'anu Kerimu o tome. Dakle, vidimo da ga pitaju suštinske stvari, dakle, koje su iznimno važne stvari. Dakle, to je u stvari prva stvar. To je fiqhul eulevijat, odnosno nerazumijevanje prioriteta među današnjim muslimanima, pa ako hoćete i među današnjom ulemom. Druga stvar, dakle, koju dr. Jusuf el-Kardavi u stvari tu navodi i koju mi svakako treba da vodimo računa, o njoj zove se fiqhul vaqia. U prevodu na bosanski jezik to bi bilo razumijevanje stvarnosti u kojoj živimo. Dakle, da razumijemo društvo u kojem mi živimo. Jer vi imate situaciju, dakle, osoba super priča, citira, navodi i tako da, ali uopće ne razumije, dakle, u kojem se okruženju, gdje se nalazi, u kojem je 21. stoljeću, dakle, jednostavno to su vrlo važne stvari. Dakle, vidimo, dakle, da imate ljude koji odlično govore iz knjiga, ali ne razumije život. Ne razumije kako u stvari taj život funkcioniše, kako funkcioniše društvo, kako funkcioniše politički sistem, kako funkcioniše stranački sistem, kako funkcioniše parlamentarni sistem, šta je parlamentarna većina, šta je demokracija, šta je, ne znam, ovaj ili onaj oblik vlasti, šta je od mjesne zajednice do... Dakle, jednostavno imamo situaciju da neki samo kažu to je haram. Pa dobro, kako će živjeti? Dakle, zabranjena je kamata, zabranjen je bankarski sistem. Dobro, kako ćemo primati platu? Dakle, danas je sve na karticama. Dakle, ne možemo kazati to je haram. Dakle, haram je imati karticu, dakle, kojom podižeš novac. Kako ćeš očistiti svoj imetak, dakle, koji u stvari zaradiš, a tamo ti leži određeno vrijeme na banci i tako dalje, pa banka radi sa tvojim pitanjem. Dakle, ovo su vrlo važna pitanja koja u stvari treba da daju zadovoljavajuće aplikativne odgovore na životne teme, na životna pitanja i često puta ne vidimo ulemu, dakle, koja je spremna da se suoči sa ovim problemima. Dakle, sa pitanjima ekonomije, pitanjima politike, pitanjima društva i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna od stvari imate kod Ibn Qajima al-Džauzije, rahmetullahi alejh, koji u stvari kaže da je fetva bez razumijevanja stvarnosti u stvari očita greška. Dakle, ako mi ne razumijemo stvarnost, kako ćeš davati fetvu oko toga? Kako ćeš davati fetvu za nešto? Kako ćeš uopće razumjeti nešto ako nisi razumio okolnosti koje su povezane s tim stvarima? Mi smo imali situaciju da bogobojazna ulema, dakle i u Arabiji i u nekim drugim državama, kada bi bili upitani za neku meselu, kažu imate vi vašu ulemu, pitajte to vašu ulemu. Jer pazite, imate situaciju različitog poimanja jedne te iste stvari, dakle, u jednom mjestu i u drugom mjestu. I to je legitimno. Dakle, to su sporedne stvari, dozvoljeno je različito pristupiti tome. Imate najbanalniju stvar. Imam Šafija, kada je bio u Iraku, imao je jedne fetve koje je davao, dakle, na određena pitanja. Kada je došao u Egipat, davao je druge fetve o istom tom pitanju. Dakle, što je vrlo važna stvar, dakle, da vodimo računa o ovome, a to je fiqhul vaqia.
Sljedeći ili treći problem, dakle često puta u percepciji islama i prezentovanju islama drugima, jeste fokusiranost na zabrane. Sve je haram. Imate ljude koji kada poslušate ga, sve je haram. Dakle, sve haram, na sve dakle govori haram. I ovo je zaista jedna problematična stvar. Zašto? Jer pazite, kada vi kažete da je nešto haram, u stvari niste vi ta osoba koja kaže da je haram, nego vi tvrdite da je dragi Bog nešto učinio haramom. I to je vrlo, vrlo opasna stvar. Dakle, zbog toga se ne smijemo igrati s time. Znate, imate dakle ljude koji jednostavno daju fokus na haram i govore stalno o haramu do te mjere da ljudi uopće nemaju osjećaj da je išta drugo halal. I dakle, ljudi se onda ne mogu snalaziti, ne vide mnoštvu stvari dakle, koje treba da ih motiviše, da im da nadu, da im na neki način ulije povjerenje, da ljepotu islama i tako dalje. Ovakav pristup islamu je u potpunosti suprotan poslaniku sallallahu alejhi ve selleme koji kaže jesiru wala tu'assiru, olakšavajte ljudima, nemojte ljudima otežavati. Znate, mi danas imamo situaciju, Bože me oprosti, kada slušaš nekog čovjeka kako tumači islam, čini im se da uzima samo najteže, samo najžešće i što može žešće naći, po tome sudi. Dakle, ovo je apsolutno pogrešno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam kaže olakšavajte ljudima, pokušajte naći olakšicu, pokušajte naći nešto što će ljudima olakšati njihov život, njihovo praktikovanje vjere i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako ljudima budemo stalno govorili o zabranama i davali fokus na zabrane kojih je realno daleko manje nego što je dozvoljenih stvari, onda će to biti strah me sebe da se ne dao Bog ljudi udalji od islama. To je ujedno četvrta dakle greška u koju dolazimo prilikom prezentacije islama, a to je udaljenost od naroda. Udaljenost od običnog čovjeka. Ja sam često puta kritikovao, nažalost, naše političare i zaista me je strah da su naši političari totalno odsječeni od običnog čovjeka, da žive u nekim oblacima, da uopće ne razumiju običnog insana, da ne razumiju dedu i nanu koji žive s 500-600 maraka mjesečno. Jer zašto? Pa zato što su oni u svojim milionima, oni su u svojim vilama, oni su u svojim kulama, oni su u svojim politikama i tako dalje. Dakle, nemaju doticaja s tim običnim dedom i nanom. Ne znaju kako čovjek zarađuje markicu na buvljaku. Njeg to uopće ne interesuje. On ne zna uopće od čega onaj dido plaća, ne znam, tamo imaju neke famozne zdravstvene markice. Njeg se to ne dotiče. Dakle, imamo situaciju šta? Otuđenosti od običnog naroda. I strah me je da često puta i kod onih koji nose naslov uleme imate tu otuđenost od ljudi. On ne živi sa svojim narodom. On jednostavno nema svakodnevni kontakt s narodom. On priča nekim jezikom koji narod ne razumije. Dakle, ljudi ga ne razumiju i ljudi se ne mogu identificirati s njime. Ljudi ne mogu, dakle, primijeniti te stvari, dakle, na koje jednostavno ta osoba ukazuje, govori i tako dalje. Dakle, ovo je posebno važno u pogledu omladine. Jer ukoliko omladina izgubi povjerenje u ulemu, u razumijevanje uleme, u dakle bliskost te uleme, tada će omladina tražiti negdje drugo odgovore. I to često puta gdje se nama to neće svidjeti. A to je putem interneta i putem nekih sumnjivih dakle izvora, predavanja koji će poslije u stvari napraviti mogu napraviti štetu, nažalost, islamu i muslimanima. Peta stvar, dakle, ili peti izazov uleme ili prezentacije islama u društvu, u savremenom društvenom kontekstu jeste u stvari dvojak pristup. Imate ulemu koja je jednostavno ono što se u arapskom jeziku kaže ulema vladara. I dakle imate to u skoro svim društvima svijeta gdje imate oficijalnu ulemu koja mora pričati ono što im vladar kaže. Nažalost, to je bolesno, to je žalosno, to je jadno, kako god hoćete da kaže. I on mora davati fetve. Ako je fetva da treba ubiti nekoga, on će dati fetvu da se mora ubiti Sejid Kutub. On će dati fetvu da se mora ubiti taj i taj, da se mora zatvoriti taj i taj hafiz i tako dalje. Dakle, to imate ulemu koja će potpisati iz straha za sebe svoju sigurnost bilo šta. Dakle, to je s jednu stranu. Dakle, to je pretjerana politizacija određene uleme i dakle priklonjenost uleme prilikom prezentacije islama određenom vladaru, određenom dakle tiraninu, predsjedniku, ovom vladi i tako dalje i to je zaista jedan problem. S druge strane, imamo problem uleme koje kao da se ne dotiče nikakva politika,
Kao da uopće ovo prethodno što smo kazali da se to njih uopće ne dotiče. Kao da oni žive u nekoj paralelnoj stvarnosti, njih se uopće ne dotiče šta se dešava s društvom, nek potoni sve, dakle nek sve bude na neki način uništeno, kao da ulema nema snage da osudi nepravdu, da osudi, dakle, bilo šta. Vi imate situaciju, mislim da smo o tome govorili, ako nismo trebamo, ako Bog da svakako, dakle da poslanik sallallahu alejhi ve selleme, staje u zaštitu mušrika. Dakle, sklapa sporazum sa mušricima. I, dakle, da se odbrani čast mušrika, dakle, idolopoklonika. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponosi tim svojim postupkom. Zamislite, dakle, nas uopće ne interesuje šta se dešava ne samo s mušricima, ne samo sa kršćanima, sa židovima, nas ne interesuje ni šta se dešava s muslimanima. I dakle, ovo je zaista jedna vrlo važna stvar, dakle, gdje imamo situaciju uleme koja je, da mi Allah oprosti, sterilna, koja nikakve fajde od njih nema, dakle, cijeli život je, dakle, takva kakva jest, nikada nije ustala, čini im se, da zaštiti se nečije pravo, da se ukaže, da zauzme neki stav, da zauzme neki princip. Vi imate suru Ar-Rum, kada uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže "Gulibati Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun." Poraženi su Rimljani, Bizantici od Perzijanaca. Kakve veze muslimani imaju s Perzijancima i sa Bizantijom? Dakle, jedni i drugi su nevjernici iz pozicije islama. Ali ne, islam zauzima stav. Dakle, uzvišeni Allah dželle šanuhu zauzima stav, u stvari kaže da su muslimanima bliži ti i ti, da je njima učinjena nepravda i uzvišeni Allah donosi radosnu vijest da će oni biti ponovo pobjednici nakon određenog broja godina. Dakle, ovo je jedna vrlo važna stvar. I zato imate ulemu, pravu ulemu, istinsku ulemu. Ebu Hanifa bio u zatvoru. Dakle, mučen, umro i tako dalje. Dakle, koji su bili po zatvorima. Ahmed ibn Hanbel, dakle, ima Malik čak. Dakle, brojni učenjaci kroz islamsku historiju, nažalost, bili su progonjeni, a zbog čega? Zbog svog društvenog angažmana i nisu htjeli da potpišu stvari koje se od njih tražile. Imate jednu divnu scenu sa rahmetli našim Reis Efendijom Džemaludinom Čauševićem, koji je dobio naredbu iz Beograda da mora nešto potpisati. Pazite. I dolazi mu ministar odozgor i kaže moraš to potpisati, njemu u kancelariju u Sarajevu. A rahmetli Džemaludin Efendija Čaušević, čovjek koji je imao stav, čovjek koji je imao princip, čovjek koji se bojao Boga, kaže, dolazi iza svog stola i kaže, skida Ahmediju koju je nosio na glavi i stavlja je ovom, dakle, nemuslimanu, dakle, na glavu i kaže, ja to, kaže, neću potpisati. Evo, kaže, sad ti Reis Ulema, kaže, sad ti to potpiši. Dakle, to je zaista bio veličanstven primjer uleme koja je imala princip, koja je se bojala Boga i koja se trudila, dakle, da jednostavno vodi računa o tom što je najbolje za muslimane u datom trenutku. Šesta stvar, malo smo probili vrijeme, ali kratko ću samo spomenuti, jeste nedostatak jedinstva i pretjerane polemike. Poslanik sallallahu u brojnim hadisima ukazuje na opasnost polemika, rasprava, svađa među muslimanima i tako dalje. Danas imamo situaciju da umjesto da se fokusiramo na zajedničke vrijednosti, na ono što nam je zajedno, imamo ljude, ulemu ili obične ljude koji potenciraju razlike, dakle, između nas jednih i drugih, između nas ovakvih i onakvih. Oni koji imaju ovakvu bradu, oni koji nemaju bradu, oni koji imaju dužu bradu, oni koji imaju kraću bradu, oni koji klanjaju ovako, oni koji klanjaju onako, između Sunija i Šija, između Hanefija i Malikija i tako dalje i tako dalje. Dakle, traže se te razlike, a ne traži se ono što će nas ujediniti, što nam je zajedničko. Dakle, to slabi muslimanski umet više nego što ga slabe dakle, dušmani i vanjski neprijatelj. Ali, nažalost, ljudi ne vode računa o tome. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti jeste zanemarivanje odgoja, zanemarivanje tarbijeta. Danas imate situaciju da se daje prednost formi. Moraš naučiti formu, ali niko ne vodi računa kako to djeluje na nas. Moraš usvojiti određeni kvantum znanja, ali niko ne vodi računa kako to djeluje na insana, na dušu insana i tako dalje. Dakle, danas imamo situaciju da ljudi stiču znanje, ali su to neodgojeni ljudi. Zaboravlja se pristup ranije uleme koja je prvo učila ponašanje, prvo se učila edebu,
ahlaku, dakle moralnosti, bogobojaznosti, a tek nakon toga se učila dakle određenim pravilima, smjernicama, Kur'anu, hadisu i tako dalje, fikskim, dakle tim nekim stvarima, i to je u stvari jednostavno jedna od situacija koja nas danas boli. Da zaključimo, dakle, Islam je savršen, ali nažalost naša prezentacija Islama često puta nije savršena, odnosno muslimani nisu savršeni. Često puta griješimo ne samo u ovih 7 područja koje sam kratko spomenuo, nego u brojnim drugim stvarima gdje trebamo u stvari povesti više računa i gledat dakle šta je to što možemo da popravimo, da uradimo i tako dalje i tako dalje. Molim Allaha dželle šanuhu da popravi naše stanje, da popravi stanje cijelog svijeta, da Gospodar bude zadovoljan s nama na ovom i svakako na budućem svijetu, da vas Allah uzvišeni nagradi pa nas pratite do sljedeće emisije. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.